nongeye kubasuhuza abakunzi babakije uyu n'umwanya w'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Ben. Amakuru yacu tugiye guhera mu burasirazuba bwa Kongo, aho bivuga yuko intambara yongeye gutangira hagati ya M23 n'igisirikare cya Kongo cya FARDC. Nk'uko mubizi, ejo bundi nibwo habaye inama y'amahoro hariya mu burasirazuba bwa Kongo yahuzaga minisitiri wa Kongo n'uw'u Rwanda mu buryo bw'amahoro. Iyo nama yaje kuvamo yuko hagati ya M23 na FARDC intambara zirangiye hagati yabo. Icyo gihe nibwo hasohotse n'inkuru ivuga yuko amabuye ya Kongo ari yacukurwa mu burasirazuba bwa Kongo hari Goma azaza gutunganirizwa hano mu Rwanda. Amabuye bazaba bacukuye hariya muri Kongo. Ayo nama ni imwe mu migabo n'imigambi yavuzwe hariya mu nama, bavuga yuko amabuye yose azaza atunganyirizwa hariya muri Kongo bazaba bayazana hano mu Rwanda akahatunganyirizwa, ubwo nayacukuwe hariya muri Kongo. Tukiri aho ngaho, bivuga yuko M23 yaje kwataka FARDC. FARDC nk'uko mubizi ni igisirikare cya Kongo. Intambara ubwo yaje kuba yatangira, M23 yaje kwataka FARDC, yaje kwataka Uvira. Murabizi nk'uko mubizi Uvira M23 bari barayiyambuye. M23 nibwo yongeye kuza kwataka Uvira. Itangiye bavuga ko intambara yatangiye mu gitondo. Bivuze yuko intambara hagati ya M23 na FARDC igikomeje hariya mu burasirazuba bwa Kongo, kandi bivuga yuko M23 uko bisa kose ngo ntabwo ishaka kumva inama imyanzuro yafashwe mu nama, ahubwo bo ngo barashaka ubwigenge hagati ya M23 n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ku ruhande rwa FARDC yaje kuvuga ko M23 yoyo ni umutwe witwaje intwaro udashaka amahoro, ahubwo ushaka ibintu ko byanyura mu buryo bwayo. Niba wumva ko aya makuru hari aho agukoze, wibuke gukanda subscribe, ufungura inzogera, ukore share, like ndetse na comment. Dukomeze kwagura umuryango wa Papa Kijigo. Imana ibaho umugisha.